चिखले पंचायतीचे मिनिट बुकाचे 2 पानां चोरपाच्या प्रकरणाची चौकशी करपाचो आदेश दक्षिण गोयचे जिल्लोधिकाऱ्यान दिला। मुरगांवचे उपजिल्लोधिकाऱ्यान मुळावे चौकशेक सुरवात केल्या। मुरगांवची बीडीओ बुधवारा पंचायतीन इन्स्पेक्शनात आयिल्ली तेन्ना मिनिट बुकाची 2 पानां ना जाल्यात म्हणपाचो प्रकार उक्ताडार आयिल्लो। इन्क्वायरी करूंक लायल्या ती हांव इन्क्वायरी हांगासर मातशें ताका लागून चौकशी करूंक आयिल्लो। प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी आउटकम कितें आसा? हांव ते कलेक्टराक सबमीट करूंक जाय न्ही म्हाका रिपोर्ट। अजून आनीकूय थोड्यांचे स्टेटमेंट घेवपाचे उरले। आतां हांवें हांगासर सेक्रेटरीचो आनी तांचे थोडे लोक आसा तांचो घेतला। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशान परब। घरच्या ग्राउंडार उक्तावणाचे इंडियन सुपर लीग मॅचीत बुधवारा सांजे FC गोवाक चेन्नईन FCन 2-1 गोलान मारले। गोंयचे टिमीचो खेळ बऱ्यापैकी अटॅकिंग जालो, मात 2 चुको म्हारग पडल्यो म्हणून कोच झिको म्हणटा। गोंयचो अणभवी मिडफिल्डर क्लिफर्ड मिरांडा म्हणटा ते प्रमाण पंगडांतले देशी प्लेयर फॉरेन प्लेयरां इतलेच धडाडीचे। काल राती फातोड्ड्यात जाल्ले मॅची उपरांत कोच झिको आनी मिडफिल्डर क्लिफर्ड मिरांडान पत्रकार परिशदेन मॅची बद्दल मतां मांडली। My point of view that the team played very well. We create many opportunities. We had the control of the game. That we had 2 mistakes. Things that we talked before. The first, os laterais saírem numa linha, sempre olhando o último zagueiro. Always we leave always to the defense. No primeiro gol, para mim ficou lá dando condição. The first time, Prabi stayed there giving condition. A gente tem treinado sempre que os dois laterais têm que ficar na mesma linha do zagueiro. All the backsides has to be the same line than the defense. E bater faltas no canto do goleiro. So I used to always take my set piece to the goalkeeper side. Alertei o Seda para não sair. And I said to Seda, don't fica parado no meio. Just stay in your position. As good as I believe the work rate and the dedication, the determination is as good as the foreign players. I believe. Of course, we have a lot to learn from them. We always look forward to learn from them, from all the foreign players, anyone. But as far as the determination and the commitment is concerned, I think we are right up there. चेन्नईन FC खातीर गोल मारून हिरो ऑफ द मॅच थारिल्लो बलवंत सिंग आपल्या प्रदर्शनाचेर खोशी आसा। ये है कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो, तो अगर आपको चांस मिलता है तो आप अवेल कर सकते हो। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैंने स्कोर किया और मेरी फैमिली ने मेरे को इतना सपोर्ट किया, मेरे कोचेस जिन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया, सो बहुत खुशी फील हुई। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। खबरांची तर सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।